ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kinongyalam jangga Regional Democratic Alliance. Haga khat sauterik rumpang arjar arpusau kila hiar syamau kurwat. Ban pensyai pajba ya gadau ke jingnya telino jongki arteli ki sengsan pertai ke briu nyutrep ki balatip kum ke seng UDP bat ke HSPDP. Kini ki arseng kilawan no hakawai kalama ke balatip kum ke Regional Democratic Alliance lani ke RDA ban penyeng yau kertong balai monlang ki arseng dau samla Robert June Karjarin ban yakun ya ke election MP. Hagani ke sengi la penya ya ke jingyalang dau ba Renington lengdok tongkar MLA ke mau kerwat constituency ban layo jingkren no ba met ba lengdok chairman ke State Planning Board ubadairu u President rangba jangka party UDP u Kermen Shala MLA na Kleriat constituency ubadairu minister jangka sorkar jela uba KP Pangnyang President rangba ke party HSPDP rengkat ke jingedon lang uba Pius Marwain MLA MDC ke Ranikor constituency uba Gemino Mautho uba Olan Singh Sun MLA ke Mawson Ram constituency ki weide ki reurang ba jongka RDA bat ki pajba ki balawan sngap ya kani ke jingkren ban pensyai ya katong bat ya ki mat ki badon kam jongka RDA ngapan syai kum ni nagam tai jongki nagam tai jongki lang ka jinges ngau klan ka thamnyang jongi ki parti dulu nanong biang ka jiso klan jongi ki artli ki parti dulu halaga jong ka bor halaga jong ka jista halaga jong ka jingla ngimpoi syai lagren sakamat jai ketri jong ka UDP balaradai badon ka jinge trelang narangi pat lilang ka wei kelama ka wei ka sembol ngiladai ban job haki arbalai tili MP election haki snem ni man shwa mo mentan rightly said kren ni shisha ni perkhat ya kata ni aperta bagi ijri ijai ban riu ni akut tengah gajing ya shrut para rilum para parti rilum mentan ibat tirot la kren sekhamar ngan haban ban biang ya kata sau pon riu tili kisnem sau pun ritli kisnem jog dia ke state ke jongi ngim ju yok shu ya unong ikmat saka parliament banyak kren ya ki mat ki jura ke kya ke shon ke jai pen riu kilawan kila job lenter na ki parti nasional ngakli halade balai kini ki mat ya ki kimat yale chungi kum ka ILP kaktin khasi upur usam kiwei kisakut dei hok pilok ban sakut habaya kimat jong ka jajban riu jilong perpang jongi en penbatai do MP ubawan na gini ki party national ki bomdon haki ka matrikam nasa ka sai bonong ya kata ki matrikam jong ki party riu idon kumju ubanya saja kita ki mat jongi omji don na parlimen te sabun rusem kala biang ba ban om bakimpoi se ki mat ki jing dawa ke jongi sa ke sabain kala ki parti rulum ki kutang khana para pi dem dai kata tamangan patai mo yata buat kut hang ta pat kut presenten lagi national party ru ki khan hadu kata national platform largila man penyar khendiat ya khana parag bre purusan mekhalia para de program putaru nganda yaro sibun ya kata national party national power kata national ideology den dai habatan ya gini ka bangidon purusan haru mentar ni pala pun dai dan ini susarong baki party rulum kut hangta ngi seru sedalhi to penyar ma phi yo purusan yo gini ka sile sengi rugin saron ka porno ka dai play den dai dungni orang praktikal dah. Kamri suka korban ya bain.
Kadai ka por bersiharo rumah. Kadai ka por bingin justify bagi na pensisya. Hai ka jajong ni ka jajong ka dan. Balingi sakut, balingi sadi. Nah kata ka daw. Ka menur jong ka efficiency. La simnya ka jing sesar. Ya ka ka jela jongi. Renadu ko to ka por. Ter du mentah. Ngasumsi ila dia bandong bagi parti de room. Ni long tang kinong etrelem. Nimju osu ban bat. Ya ke jing sensar. Lani. Ya ulakam man sensar. Taga daw ni sa sabain ba kimler di parti dulu. Temen dapat ka RDA ka don ke jing i jangai. Kaino ka bagin yasmong don bor tang halade marway. Yang ini ke ju kari ba i ke jongi. Ni dia tesong. Bagi ni ke artli ki parti bagi peniyeng kumni ke lama ke baki entah ni. Kan long ba message ka ban maisha boro ki strong jong ke rilum ka ti jantia. Banong ba sa ci simpat. Sa ci simpat in peniyeng ni ka rasong. Ye ki nongrim jongi ki parti rilum. Nagra ka daw ni lawan hakarai. In peniyeng yo candidate hagane ka RDA jongi dei ba Robert Kharjarin. Uno candidate upakiwan lagi artli ki parti. Uba idai ban lek ban mi khmat ban sa lagi ki artli ki parti pada kena ribe e jongi. Unta ulong candidate ban nak taka parti. Taka daw isim ya sembol UDP. Bat udai ubri ubangi mon langi berat parti. Baru isu jongi kisakut tang assembly wading lapas. Kesokaran dia iku maka klaim sengap ya kita ki MP lagi National Party. Nah saya ngamuk kelam ya kata. Mentah tetongin pasen don dau pun. Nak klaim ramai latang jong ki parti dulu. Kibangi yang keluar lagi nong rim jongi ke jai rim kerpang. Bau dia sait mau nakam tajongi. Un pertama nakam tajongi. Hoi kidon ki parti dulu mentah ni ki bon rakyat ke jingkelah. Ngan suka ben sai kan dia. Gumga WPP la giron hangni ngan ya thu ya phi ge sha uladei press uladei teng MLA jo ge UDP mai dem dei iba arden basa boy mari wana konstitusi jo ngai omba kini ki parti lumbar boy kini ki rim ki long siong bara anu ke thamai ke ba jingkela ya kata fi tamangam susu ka kala sha ka no amtip terdekat jintip jo ngalong kan ni Habi dona ke UDP, yang balai ba ada dari dona ke UDP, MD hangni ron ka jingker mel warna jingkerlah. Haying doktor, don ngarang kan mau ngai keren dia ingalong, umem di situ kapor. Nang tu lami gelah, ilai siapa SSPDP, lalong presiden jongi. Geli gibreu balai piwan mantap dari SSPDP, datang hangni warna jingkerlah. Ongom ta. Ni hapren dia ka basi sa we are telling the facts. Nimnai bangi condemn mo ngi pen sha. Hari nang iro fidati lamino. Bare ni ti bahaya kata. Ana umlong bani trelang bagi garo umlong trelang banu-banu ngi megalia. Te miro nang iro hana manwara jingkela. Sahaka WPP. Dangi tayang yung kumna ya kani ka ribe jongi kare ke cebri ko bekerpang in sitom mane kren de jingkela ni khamne bonong benne pensa penbha aka parti le jonga ju kren ya kata tam kata kala biang kinya penkela susu si penkela susu tambah sulong ki pajba kari ju bai jongi ki klet ban keli deh ya klet tan ndai ne kli tang kum tala biang boleh pidon hang tay independen mensua boleh pidon naga UDP mensua pimno supat boleh pidon naga SSPDP mendon supat mo bagum tar ter te naga saga dawi idon sibun ge bria tu te naga bentagi National Party ngan penko daga bong sao porus nem da ila de pikeno atu baro isu ijang ngojong ge party bagi parti lum ngimlah pan pen urlong Sao menurut nem nabiang ko gari bagi jam pijungi island no ya gini ki asli ki parti speed UDP mata ki bu ini usamla ban kren ban yasai ban perta ban phawar habo parliament
nagamanta ki mak ki jura jongri ke asli ki parti ki barin gulong ko kami ko pa bangila ay ke sekri bangila kit ke kam jongri ke jabriu warnut SPDP bat ke UDP tampat ay ke contribution ya ga ke jala bari ke ribe jungi ay yung ke kwani jungi iba robot yang skam robot ya sekmat ngati pilabiang dadong sedong ngil sene ya pi wala pi ong awan atrem la melatang jong ke ri ko ke dong rasa din itan kam na kata kum kata ka dong ka padon pa ring jing basutu kam kraw ya jing kum no yelam jo ke jai bri fra long lepa ka sing malang ba pin mi khmat ta jo ke arti ki parti but kham dam ya ke bri ba ke jai bri jugi na ka Shillong parliamentary seat balai ba baro art di political party ngia don hangi lada don tang ka HSPDP UDP nganja kandon sibon ke jing tharai sni bal ka jing batairu ha ka politics baja uta bami uta ngiwan angni bal na sokmen hado kata baluan angni po mau kerwat ban sedang ya ka election campaign na ka banta ka MP election nama kadai kayi batasnong hakabalakha iba Robert Jun Khajar balkalong kayi ke basukmen bakasdang nalayin lejok bakajinuan jongi minta kasih kamde tangya kaban raskong yau tau kadiri jongi ngidon ka nongrim bal ngidon ka daw haga bangin ben shet ya ka de ka lengko how do som larang ba kay ka bakilakran cakman don ki ben tagi bangan haban bannya kadaw kalong bakai ka bangiyakran hapo ka ardi haplen ka UDP baka HSPDP halin ki babon tali ki meeting gakwa banong hangni bagi political meeting barabor ki feel nama ngimlong ki bayaysa nrengi kung kinoyalam hagari ka kenti ko mata ngilay song ngilay athir da bon tali ki meeting kadaw kalong namar ngihab ya sungtu mar kalian ka UDP garaman sungtu ya ka HSPDP bagai HSPDP kariban sungtu ya ka UDP lada baro arti parti ngim sungtu kaya kajing kia kaya kajing son jong kawai pat ka parti nginum poi minta kasi bagi syonglang hagan ka platform om daga minsim ka basukya namal barbor ngalong nomi kimar buya jad baba ki paiba ngayu snap baganyu shasko ya kajing kren jong ki riu temen kilong pa ki balai suar ke kata ya kajing kren jong ki lokme jong ki samla ki baju bo ya kajing kali yang ni kong ki do yalam ki badon ha ki regional party bagata kajing kali kalam balai bagi regional party ki apai nganuman pelut por manuan yang hangi po yung makarwat mentakasi ladang sungtu bakade kebadan dor yang akan manuan yang hangi nganuman pelut por kaya bat nganuman pelut por kaya lekan bakai ali ya ki paiba bapinuan ya songkai hangi po kada ku boleh siajanmu ya kada kajing poyong ki kaba ay mensir ya kada kajing party ngilong serius
ngila pendam, ngila soto, ngila snap, ngila keluar banyak kelek iki baladep. Bagi keluar, ya kapan dia cakmat, nane. Balong bapangnya yang bawa HKMDC election ru, ngila terkat, hoi. Kendon kijinge, kendon kijinge teko. Henry bapangnya, oh ya pi ada kapor, ngil habis song, ngil habis kendo. Lalu rekam aset sisinginya kendo, lalu rekam lisensi sisinginya kendo. Habang don haka politics, ngiru peleno ya kata kapor, kapor bleng boy ini wajib payah boy ini. Tenrong ya kaya mau pilih nak bantah kastin bagi saya beliau. Election kedai ban penting kena. Banginio yang tak dianya dari kibapaka kum KLP. Ngisayong. Ladangan keren yang kena pin sayo sengobiang ya kesur jonga kum ngalam sen balang sa sisin ngisa jong bahakarti sensyar pajba ubabun paj sensyar ladang kajela makhliam ta dambun paj ki kun nyo trap baki acek kemud dang tikna ladom dei shu star acek ru ladai khasi ladom dei khasi ladai wacek andala sa tampat hai ki wei kuman Tripura kanjia yu ta hatung ngidang yo ya ta galap atau ngiset geli ya kata ngelak geli ya wei wempi na bihar apor bangai kendu apor bawan selong ukli yang apa lagi pia dawa ya KLP hatu kan ni kamde gijing persyak paranong kan dia ngalong ya u bapis ngau kumdo la dawa semis ulong chip minister bihar bong kata tikam la along tengong kumju ngalong kumju pi habihar don kat no kurur te kata ka bong bo ulit tam do we pi te kamarais ni khat saulak te ladawan tang sanglak utawen arsi mo nang sop sanglak ngilakut habakut wang ba ka jing dawa ka jong pi ka di ka basong nongrim tinggal ong yu habaka syong nongrim balai pemai uang bom don MP te mai bakaren nam ta jong ka syukut do hanta kata ka jing keren jong ni don kam ni kita ki anya dari ni don kam pen klan syushu e ka section Kumu legal advisor kepada semasa masuk tu biang-biang. Ya kijing kijing jencar. Kibakum ki diskonsil, ki atangko. Lasnai ki an ki hima ki babiang. Syawa dau kendiat. Lasnai ki an kur ban penek persa ya ki riti di sto dia ki kur. Syawa dau. Lasnai ta ki an ki bajanai. Syawa dau. Ngakan mau ban penurlong yang atu kalan ak. Hak pok ajing alam rembak jumpa Tito Starwell Khan ngoi ngahapan ai kublai you chairman jo kalau commission ban you deputy chief minister tu kopor babat yang DCA kilerak baki ya burung ke jongking ide pan ai ngendai berkentai wan adang ye per makna hak parti katno ka juat watang ban penulong itu ki ai kalau don kam bemangi kum ke jalan ladang ngilong serius sisa banyada ya keriti dustur ladang ngilong serius sisa banyada ki dor bar trairi nadu ki dor bar kur ki dor bar shnong ki dor bar right ki dor bar hima ngin penklan yang si cedul ngantung ya ke independent monitoring committee haman ki district bat hakane ki komiti nomdon berusaka kendon kinong elam jo ki balang kendon kinong elam sen balang kendon kinong elam shnong kinong elam hima bat ki rupai ba ai ba kita kin monitor ye ki impiskin kebangan pentrikam ngin pentip syaki kali kene work order ngin pentip syaki ye ka abstract report jong ka DPR ai ba kini ka independent monitoring committee kan follow up ya kata ba ngadang ge gentleman ke maskem balam dah hilek entah ki impiskin kebangin sa pentrikam la dadai bangijau kin baik garanti sakawai kebangi lakula bak kesultanat bayakane kamat la keren the way UMLA jongi napok mo kayo kadorbar assembly nakaliang jo ka ADA ni kula na pi ya ka fair recruitment policy gajing tungkam tunjam ka bomno siliang kumno ngine ekta kala dei kapor yang i para bi bangi dei ban penduk pendamno ya gajing interview ya ki grup C and D Kamdeng tak bang keren mentah yo kiong basu tahunnya tang population pek hakalas assembly UMLA dan burom jo kamo koyo jongi ulah dawa ya kata anak assembly
Lada kam dan sok interview na tharai la duna kejing ya penrung kam jubor. Devan video recording ya barok interview buat ki written test. Kembala tak dah ke Supreme Court. Bu CCTV habarok ki ceka ya le exam benom-don kan katai. Penting kena benom-don kejing leakage ya ki question paper. Teng rulum tangwai ni armut KMP hakai hapok dorbar jong ispa jong san spa tam KMP kila keli ya kata kila ong ya kata haman ke election ban thole amno somen tin chi ni kong thole ya somen kita ong ru ya ki kenten ana bagi tang ki seng rulum ki jongi ki kut tang hapok khana para nasi ong ya ki imat kila bakala puli history armut ki seng rulum kila pha amdei tang bakut khana para la pha shalu dali imai hoping but di professor Gigi Swear hata kamdei ke Gigi Sha hato ke seng rulum kam syam lapoi lu dali laba armut KMP i professor Gigi Swear le i lara ya kanam bat ya kaburom ja ka jemreu ulabat lu hadu ka kedan deputy speaker ele ya sai hati hador barba parlimen bakladai ke jing sarong ya ki seng rulum kidon ki badak artatin ya ka bor jo ka seng rulum hadu menta lada don kum kita ki bong balle ya thole ya tau seng rulum somen geli ya ki kenai ke wei ke jing geli pisong ha ka jala yu hato phimdei ba pisong ha ka jala me khlia but ya kenai ka jala me khlia hato kamdei ke jing sha badai ka APHLC ba ka HSPDP ka ba padio ya ka ladang gilala ban penkomu ya kendera kandi ban ay ka jala ka bapura hato kimla menta ban penkomu ya ka sarkar India ban ay ka KLP ban penpe yo purusan ban penrung ya tin kasih ya schedule gilala sistem kapor ban penkomu ya kendera kandi gilala hadu menta nyimdei bersau aftatin ya kata para ribi hapon badap sanpong senang kejela me khlia jongi habala sam award ya kita kinong ya ki hill state kendai persen kidai nak ke parti HSLC bat HSPDP kap nongut pio nak ke parti bala pen ki hill state hatu ngabakla ini verify ini record lada sanpong senang tam mensua kiseng rulum kilala ber penget ya kadali nget yang para bagi baik lada ngiyo ya kejingnya teli para semidulum kembali alam nanti kini kiru rampak nget yang lada ngiyo yo berubah biang ngindang la ban penkomu mentah kata kali ke komitmen ke jongi bangin penki ya ta godor rampak hapo dali ban penti kena bagi dia ban burom di kasur ke jongi kiong bangin long marwe ngane thu ya pa ya pi nganong long marwe yang tiada dali lada mau PPJ kalau dah lupa kan North East MP Forum kebangin capitalize kidon aku sawut KMP namta ki isu jongka no is nginya teli nginya terilang bat kini namta ki isu jongki kristan ngamdan kano ka jing artatin bangin pak bongut om duna syupho khasanut KMP kristan nginya terilang namta banya dai gi ya ka hok jongki kristan om tang kata peribeik hapo parlimen nginom duna sau punyongut ki tribal MP Bangiwan nak kata ke ST reserve seat ngini terilang bat kiniru na benta ban penting na baya kasur jong ki irulum en sengap hador barba parlimen bat nalor kata ngane thu pi yo ki kendet ngane thu bakum balong mentale dan stang ruteli ki national party hari dia ibrokwe arteli ki national party la pelajar ke TMC bak NCP mentar stang ruteli ki basa nang ta ndru pautam ki parti ki di regional party pension orim ba ya ko vote share jog election MP ko vote share ko bobun hi ka let ke regional party san thusan teli tam la ndru pau teli duna ki parti ki di regional party ladang nginang ban yadai ladang nginang ban bill ya kata ka lobby ladang nginang ban bill ya kata ka coalition nginla ban thau partai ngin nomlong marui ngadi wei naki supporter jongka Liverpool bat habang perkat ya kani gapa yang digapang na sultanat ya team jongka Liverpool kolong you will not walk alone in parliament ngin nomlong marwei no balai ngin thau ya kilat kilanti kumno ban yadai ban penurlong ya kijingyo nong
jong hari baka jat riu